ugereranyije amapi amaze kumayiningwa ni hagati ya miliyari 10 na miliyari 11 bitewe naho amakuru aturuka. Bivuze ko hakiri miliyari 100 zose, miliyari 100, ariko ibyo bice byose cyangwa se izo miliyari 100 byose bya Pi byose ntibizatangwa ku bantu bose ngo babimayininge. Harimo amatsinda Umutahira TV. Shuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Muri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire kuri Pi Network aho tugira ngo turebe ku bigendanye n'amapi yose hamwe. Abakoze Pi Network bashatse ko agomba kuzagabagabanywa abantu bose bazinjira muri Pi Network. Mujya mwumva bavuga ibintu bigiye bitandukanye mu ndimi z'amahanga wenda zijya zinatugora, bakavuga ngo supply, ngo total supply, ngo community, bakavuga n'ibindi bigiye bitandukanye, bakavuga ngo core team, bakavuga n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi. Ariko wenda ibyo iyo babivuga kenshi ari gihe tudasobanukirwa neza ibingibi bishatse kuvuga iki, ariko byose tugiye kuvuga mu rurimi rwacu rwumvikana, aho buri muntu wese ari buze gusobanukirwa uko Pi zagereranijwe gutangwa zingana n'uburyo zizatangwa, ndetse n'umuntu akaba yagereranya akamenya n'izaba zisigaye zitaratangwa cyangwa se zitaramayiningwa. Hanyuma umuntu akamenya izamayininzwe nizo zaba ari nyinshi, izisigaye nizo zaba ari nyinshi. Aho hose ushobora kuba uhafiteho ikibazo, ariko aka kanya tugiye kubiganiraho kugira ngo turebe buri kimwe cyose uko kimeze. Aha rero ikibazo cya mbere ushobora kwibaza uti ese Pi zashyizwe muri gahunda zose hamwe ngo zizamayiningwe n'izingahe? Muri Pi Network umubare w'amapi coin zateganyijwe ngo zizamayiningwe wemejwe mu nyandiko y'uyu mushinga ariyo white paper ni miliyari 100 zose, miliyari 100. Ariko ibyo bice byose cyangwa se izo miliyari 100 byose bya Pi byose ntibizatangwa ku bantu bose ngo babimayininge. Harimo amatsinda atandukanye azagabanywa mu buryo tugiye wenda gusobanuraho. Ukuvuga ngo icya mbere ni uko miliyari 65, miliyari 65 zo zateganyijwe kumayiningwa n'abakoresha, abo bita abapioneers cyangwa se abangaba bamayininga pioneers. Abaturage muri rusange bazamayininga ni 65, miliyari 65 nizo bagomba kuzamayininga muri rusange mu byiciro bitandukanye. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ku bantu batangiye umushinga wa Pi cyangwa se abafunguye account zabo za Pi. Hanyuma ubwo ni ukuvuga aba testers, validators n'undi wese wakoresheje app ya Pi. Hanyuma izindi 35 zizaba zisigaye aribwo ni ukuvuga miliyari 35 zigabanijwe mu byiciro bikurikira. Ni ukuvuga ngo 25% ni iz'abashinze Pi Network n'itsinda ryabo. Ubwo ni ukuvuga aba Dr. Nicolas Fan ndetse na core team bazahabwa 25 muri Pi zose uko ari miliyari 100. 25 ni izabo, 65 ni iz'aba pioneers bazamayininga. Hanyuma imiliyari 10 zizaba zisigaye Pi ni izo gutera inkunga ibikorwa byo guteza imbere network, community and ecosystem development. Hanyuma bakavuga ko uyu mubare wose uko wateguwe ni gahunda y'igihe kirekire, kandi kugeza ubu nta muntu urabasha kugura Pi ye ngo ayihindure amafaranga mu buryo bwemewe na Pi Network, keretse mu mishinga yo mu muryango wa Pi Apps Ecosystem.
ushobora kugenda wibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi Pi network. Ushobora kugira ikindi kibazo ukibaza none se kuri izo miliyari 65 hamaze kumayiningwaho nka zingahe? Kugeza ku itariki ya 2 Werurwe 2025 Pi network yari imaze kumayiningwa amapi arenga miliyari 10 nk'uko byatangajwe na Binance Square, muri yo hafi miliyari 6 na miliyoni 300 ziri mu mikorere circulation, bivuze ko ziri ku ma wallet y'abakoresha kandi zishobora gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Hanyuma icyakora amakuru atandukanye agaragaza imibare itandukanye y'amapi amaze kumayiningwa. Urugero, ku itariki ya 23 Mutarama 2025 raporo ya MOTENV yagaragaje ko amapi yagiye ku isoko migrated to mainnet yari miliyari 5 na miliyoni 680. Muri yo miliyari 4 na miliyoni 180 zari zarafunzwe locked, bivuze ko amapi arenga miliyari 1 na 500 ariyo yari mu mikorere circulation icyo gihe. Hanyuma ugereranyije amapi amaze kumayiningwa ni hagati ya miliyari 10 na miliyari 11 bitewe naho amakuru aturuka. Bivuze ko hakiri amapi agera kuri miliyari 54 cyangwa 55 agomba kumayiningwa kugira ngo hagerwe ku ntego ya miliyari 65 zateganijwe kuzakwirakwizwa binyuze mu bikorwa byo kumayininga. Urumva ko uko bimeze kose abantu bamayinize Pi network nubwo bavuga ko bari barenga miliyari 60, ariko urumva ko izo bamayinize nizo nkeya cyane, hano biragera no muri 1/2 muzo bagomba kumayininga. Hanyuma bakavuga ngo ni byiza gukomeza gukurikirana amakuru atangwa n'itsinda rya Pi network Pi Core Team kugira ngo umenye uko ibikorwa byo kumayininga bigenda, cyane cyane ko umubare w'abakoresha n'ibikorwa byabo bigira uruhare mu kugena umuvuduko wo kumayininga. Hanyuma ushobora kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, none se ubwo Open Mainnet ishobora kuba izo Pi zitaramayiningwa zose? Yego, birashoboka cyane ko Open Mainnet izatangira hataramayiningwa zose muri za Pi miliyari 65 kuko Pi network ni umushinga w'igihe kirekire. Bateganya ko kumayininga aya mapi bizakorwa mu myaka myinshi, si igikorwa cyo kurangira vuba. Hari n'imyitwarire n'amahame bashyizeho yo kugabanya umuvuduko wa mining uko abantu biyongera mining rate, hanyuma igabanuka ryayo nyine kugera ngo hizerwe ko Pi zose zitazacika vuba, zitazarangira vuba, cyangwa se mining itazarangira vuba. Open Mainnet ni urugendo rutandukanye na mining yose kurangira. Open Mainnet bivuze ko Pi ziri ku ma wallet yawe zishobora gutembera ku mugaragaro, gukora transfer hagati y'abantu no ku masoko atandukanye. Nta tegeko ribuza ko hatangizwa Open Mainnet mbere yuko zose zimayiningwa, ahubwo igishoboka nuko bazakomeza kumayininga Pi nyuma yo gutangiza Open Mainnet, ariko bahaye agaciro kurinda uburyo bwo kudasesagura coin inflation. Bitcoin na Ethereum nabyo byaratangiye hataramayiningwa byose. Bitcoin ifite maximum ya 21 miliyoni 21,
ariko yatangiye gukoreshwa kuri Open Network hakiri kare kandi izarangira kumayiningwa muri 2140 na Pi ishobora kugenda gutyo. Hanyuma ikigendanye na Open Mainnet ishobora kuza mbere hanyuma mining igakomeza buhoro buhoro kugeza igihe izarangirira. Ni igice cy'ubushobozi bwo kugenzura isoko no kubaka ecosystem irambye. Hanyuma abantu bari muri Pi Network bamaze kumininga izo twumvise ni bangahe? Barakubwira ngo kugeza mu mpera za 2024 Pi Network yari ifite abakoresha pioneers barenga miliyari 60 ku isi hose, nk'uko byagaragajwe na MOTENV. Muri abo abarenga miliyoni 18 bari bamaze gutsinda igikorwa cyo kwemeza imyirondoro yabo KYC, naho abarenga miliyoni 8 bari bamaze kwimurira amapi yabo kuri mainnet. Nubwo umubare w'abakoresha ari munini, si bose bamaze kumininga amapi menshi. Urugero nk'uko byatangajwe kuri Reddit, abantu bagera kuri 380,380 gusa nibo bafite amapayi arenga 1000. Ibi bivuze ko mu gihe Pi ikomeje gukura, umubare w'abamaze kumininga amapi menshi uracyari muto ugereranyije n'abakoresha bose. Ibi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, nk'uko umuvuduko wo kumininga ugenda ugabanuka uko abantu biyongera, ndetse nk'uko bamwe batitabira kumininga buri munsi. Ibibazo rero muri Pi Network bigiye bitandukanye, nawe ushobora kwibaza ibindi bibazo, ushobora kwandika muri comment ukabaza ibibazo bigiye bitandukanye, hanyuma tukagufasha gusobanukirwa uko bigiye bimeze. Hanyuma twibaza iki kibazo: muri rigenamigambi rya Pi Network mugereranije abaturage batuye isi bose hamwe n'abamayininga n'abatamayininga, bibaye ngombwa ko bose binjira muri Pi Network, izisigaye zabakwira? Abaturage batuye isi ni bangahe? Ubwo se umwe yatwara zingahe? Ugereranyije abaturage batuye isi ni bangahe? Kugeza mu mwaka wa 2025 abatuye isi bagera kuri miliyari 8 na miliyoni 100 abantu, nk'uko imibare y'amahanga UN cyangwa se World Bank ibigaragaza. Pi Network yateganyije kumininga Pi zingahe? Nk'uko twabibonye hejuru, Pi zateganyijwe kuminingwa n'abantu ni 65 miliyari 65 z'amapi. Hanyuma rero tugereranije iyo abantu bose ku isi binjira muri Pi Network, umwe yakwirwanaho rwose akakira Pi zingahe? Reka dukore iki kigereranyo hanyuma tubabwire. Urafata miliyari 65 witugabanya na miliyari 8 na miliyari, urafata miliyari 65 ugabanye na miliyari 8 na miliyoni 100, uraza gusanga buri muntu wese baramutse bazigabanije kuri buri umwe yatwara Pi 8 n'ibice 2 kuri buri muntu umwe wese. Yagereranywa nuko yagira hafi Pi 8 gusa. Ibi ni igitekerezo kigereranya. Ese koko buri muntu yazihabwa gutyo? Oya, ntabwo ariko bimeze, ntibikora gutyo, kuko Pi ntizagabanywa mu buryo bungana. Hari abatangiye kare bafite nyinshi, hari abafite abarefero benshi bagiye bahembwa menshi, hari abagikora mining, abandi barabiretse, hari abatangiye kumininga vuba aha ngaha, hari abazatangira ejo,
hari abazatangira open mainnet yabaye cyangwa se na nyuma y'uko izaba yarabaye, hari ababiretse, hari abayinjiye muri Pi Network barangije barabireka, hari abazagaruka bari barabivuyemo mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma nubwo buri wese ku isi yakwinjira muri Pi Network, Pi zateganyijwe ntizihagije ngo buri muntu azihabwe bihagije cyane. Ugereranyije buri muntu ashobora kubona hafi Pi 8 gusa iyo twazigabanya mu buryo bungana. Urumva ko bafashe Pi zateganyijwe kumayiningwa n'abantu bakavuga ngo tugiye kuzigabanya abantu mu buryo bungana, no kuvuga ngo icyo gihe buri muntu wese yatwara Pi 8. Ariko kugeza ubu ngubu ibyo nta nubwo byabishobotse kubera ko hari abantu bamaze kwibikaho amaPi menshi, ku buryo ibi ngibi ni igitekerezo kugira ngo turebe ko buri muntu wese yari kugomba kwinjira muri Pi Network kandi akagira icyo abona. Iyo abantu bose batuye isi baza kwemera bagafungurira rimwe iyi account ya Pi Network, buri wese akamayininga, iyi mining iba yararangiye buri wese afite Pi 8 n'ibice 2. Ariko ntago ariko byagenze, hari abantu bataramenya Pi Network, hari abayimenye mbere, hari abayimenye nyuma, hari abayimenye vuba cyane, hari n'abazayimenya nyuma y'uko open mainnet iba. Rero uko byagenda kose rate igenda imanuka igabanyuka cyangwa se yiyongeraho gatoya bitewe nuko abari muri Pi Network umubare urimo kwiyongera cyangwa se ababireka babireka. Mwabonye ko mu gihe cyatambutse Pi yiyongereyeho 0.00 kombye niba ari rimwe sinibuka, bikagera kuri 0.0030 mu gihe byari kuri 00 n'ibice byari 0 n'ibice 0029. Ibyo rero bigenda biterwa n'impamvu zitandukanye, harimo uburyo abantu barekura umushinga bakawuvamo cyangwa se uburyo abantu binjira mu mushinga. Iyo binjiye mu mushinga ari benshi, iriya base rate ishobora kugabanuka, ariko nanone iyo babiretse ishobora kuzamuka. Aha rero biragaragara yuko tugomba kugenda dusobanukirwa neza iby'umushinga wa Pi Network, nta kantu na kamwe gasigaye. Aha rero buri wese agomba kugira uruhare mu gushakisha cyangwa se mu kwiga no kumenya uko azakoresha Pi Network. Buri munsi uba ukwiriye kumenya amakuru ya Pi Network, uko bwije no uko bukeye ukamenya amakuru ya Pi Network. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Ngende Leonari, ini Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusabe ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, hanyuma uze tugumye ducukumbure dushakishe amakuru ahagije kuri cryptocurrency, dushakishe amakuru ahagije ku ifaranga koranabuhanga, dushakishe amakuru ahagije kuri Pi Network nk'umushinga mwiza, hanyuma dukomeze gutera imbere. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.